Maswari senda Tuhan gokeke, marilah sirayakan alu meriah. Katakan bujurman Tuhan arkiteken kini ulina, kekelengan tetap rasalah. Ninalah kala Israel, kekelengan tetap rasalah. Maswari senda Tuhan gokeke, marilah sirayakan alu meriah. Kuasa Tuhan erbahanca kita menang, kuasa Tuhan ergege ibas peperangan. Laku mate tapi geluh, jenari ku beritakan kai singgoi lakukan Tuhan. Maswari senda Tuhan gokeke, marilah sirayakan alu meriah. Batu siam bekentukan, eme jadi batu pala sila bancilang, eme peraten Tuhan. Tuhu mekelek rejin siakam ngidasa. Maswari senda Tuhan gokeke, marilah sirayakan alu meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biri-biri pas kantang goi gele, eme Kristus jine, dage sirayakan lah pestanta. Haleluya, haleluya, haleluya. Paskah Tuhan ta Yesus Kristus kap keriahan kemalaman kegeluhan si belinna kali. Ibas wari raya Paskah enda, ipebetehkan man kita karena pendahin kekelengan. Rubati rejengili skala tukang becak ras polisi, perban tukang becak enda babana becak na masuk kubas sada wilayah silit tulisan na ije becak dilarang masuk. Hei, laki nidah du gambara beca laban si masuk kubas ina polisi merawat. Bagaimana tukang beca ini? Kuidah pak, tapi bas gambarah perdatekan dunin gambar becak na kosong lalit jelmana becak kue dalit jelmana, maka artinya banci kubas bodoh lako banci ngogei ina polisi. Itu gambarah melik ditulisan na beca laban si kubas. Payo pak, ini tukang beca indah. Aku memang laku teh ngogei. Bicara aku teh mindai ngogei. Engkau pasti aku jadi polisi bagi kamu. Labo jadi tukang beca bagainda. Maka tak laus saja. Bapak nanda turang rasenina melala kelibas kegeluhan tak enak si tempat ridah mau tu bodoh. Tapi
silanglang ikatakan kala sinterem mautu. Kaikin si mautu na kalsibanci ilakokan manusia, jawabna engkelengi enda mautu kel. Melala kedah kam cakap-cakap karena kekelengan. Bagainda nina. Kekelengan balik kap ras pasir. Tupung iisi otak, maka kekelengan bali ras pasir. Sanganggo terisi pusuk ta, maka otak ta kosong nina. Dia mengatakan la tanggung jawab gravitasi nang dangi kalak si sangana jatuh cinta. Rusurkel si begini kalak la bolit manusia si serta. Tapi aku lah buku tahengkai maka bagainya kam tuhu-tuhu sempurna lebih-lebih matang. Lit kangatakan maka kekelengan pentang nina. Tapi pentang dia ia teh nanga apai motor, apai sepeda. Dia bakal kalak nungkun. Engkai maka disangana kalak ngerondong bercinta ini. Dadap tanai ibas gelap. Ningkala jawabna perban kekelengan pentang. Tupung jatuh cinta lit kalak bagian belas. Penatap duwe memang tuhu-tuhu labo kelmin buai saman perukur. Tapi tatap du saja pe aku banci robah dudong. Salanari kel baginda kanina. Kai pe sini katakan Indomie seleraku tetap kam nina. Uga papai beluh na Tokopedia ndarami peluang na aku lalap wena ndarami peluang guna ndatken kam. Turang rasenina kekelengan la tuhu mesudah ngangkai kekelengan. Aikap makaningan kita enda tempa bengket kubas misteri kekelengan. Sadawari indah tuhur meriah ukur kita perban wari raya pasca Tuhanta Yesus Kristus kekekein Tuhanta idur kematian nari. Isi nakal wari raya anta enda mekap pendahin kekelengan si serta dengan dem kai pelalit kurangna. Sirayakan siriahkan perbahanan kekelengan di bata singgo ibenaken na tupung nepa kerina doni enda. Jaga isa bagai pempepalem tupung sakit dengan nebusi manusia tupung ia dabuh ubas dosa sidem kegelapan. Adi gelarna kekelengan uga papelalap enda serta dem lalit kurang nakaipe. Kekelengan di bata tupung nepa kita tuhu-tuhu dem. Kekelengan di bata enda tuhu serta tupung nebusi kita idur dosa nari. Janah kekelengan di bata pe teridah tuhu-tuhu serta dem tupung empekeke Tuhanta Yesus Kristus. Nandai Bapa turang rasenina mulai genduari enggo si benaken si bengketi masa pasca mekap masa 50 hari dekahna kita pekusur-kusur ngejapken Rusia kekekein Yesus mekap misteri Rusia kekelengan. 4 na Injil nurikan maka diberu kap si pemenakel jadi saksi singidah kuburan singgo kosong padahal bas kala Yahudi ibas abad-abad pertama Cina diberulah pernah banci jadi saksi resmi ijapape. Tapi saksi kekekein Tuhan enda ibas Injil Yohanes ndai
iturikan mekap Maria Magdala. Kenca idahna batu nggo igulingkan ibas kuburan nari, miskiam ia pebetahkan zaman Petrus ras ajar-ajar sini kelengi Tuhan. Berita Maria enda tuhu-tuhu ruban saya, begenda maka rempat kiam kel Petrus ras ajar-ajar sini kelengi Yesus. Sebab kerina ia erpengakap maka Yesus ditangkok kalak. Sitik kel pela bolit bas ukurna maka Yesus keke. Maka tuhu kiam ia kuburan, tuhu kepaikan. Lanai ije mait Yesus. Saya katan uis simbaluti mait Yesus enda naring catridah je janah nggo sikap je yang parken. Labo sursar enda maka artina labo itangko kala mait Yesus bicara itangko minda tading kan sursar jenda karena uis nandai. Tapi bagai kia lengaka bolit turah bas ukur ajar-ajar enda maka Yesus nggo keke. Tupung jumpa kaperas Yesus ia kap Maria Magdala kang enda sirdahini juma sinjagai taman. Kini teken ajar-ajar enda selalu manjar-anjar turah. Maka kini teken tapi labo misrumpet galang lang. Tapi turah selalu manjar-anjar. Selalu kesaksin berita si meriah bagai pe salu bukti kuburan singgo kosong dengan pe alu persaarah persadan taras Yesus ibas toto alu Yesus sincidahkan bana bagai pe alu pemerai kesah sibadia man kita pe. Turang rasenina kekelengan kerina kegeluhan Yesus. Tah pesini katakan peristiwa Yesus makap kegeluhan kini seran kematian ras kekekena ndakap perdalinan dengan perbahanan pendahin kekelengan si serta kekelengan enda mohon tuhu tridah sekel ulina ibas benana kencasidir dalan tondel kerinana gelap lana li ertina kalpe ni talusur bali ras kematen Yesus tempat talu kerinana. Tapi kuan ibas kita setelah gelap terbitlah terang. Kenca gelap bersinar sal matahari. Kenca mate Yesus ipokeke enda kemenangan. Enda misteri Rusia pendahin kekelengan. Kita enda kamras aku enda kekelengan kap. Perdalinan tapi tuhu-tuhu bali ke ras perdalanan pendahin kekelengan si pasti lalap menang ibas benana nari seku kedungenna. Maka selaku sindalankan kekelengan mari dagi lalap sidarangi kaikin silit idatas ija Yesus ringan kundul ikemuhen di bata. Ukurkanlah tataplah kai silit idatas labo silit iteruh doni enda. Basada cigerwari i telepon udin radio FM. Halo dina radio FM enda. Bagainda dengar kel kudat sada dompet isina set 3 juta kartu kredit, kartu ATM, kartu SIM ras voucher. Dina penyiar radio FM ini bujur kel kam nina. Jadi kain enda sura-sura andu maka telepon du ku radio enda. Ulih kendu ATM du dompet ini bagai Radina udin lang
aku ateku nge-request lagu sedih kempak puna dompet enda. Putaran do siti lagu si judulna Relakanlah. Kekelengan tempa mau tu tapi situ huna kel kekelengan mekap kepentaran gelu. Maka cobakan si begikan si sada enda. Berkat Mbak Inem belanja ku pasar rempet gudur geludan, maka terpaksa tukurna payung bekas basada toko. Bagaimana Mbak Inem? Turang kutuko sada payung doya reh dina perbinaga indah dekel turang payung si baru ras menjileng kap keri silit si tadi singgo merigat-rigat singgo lubang-lubang gua reh dina Mbak Inem indah banciah sekali kinergana reh dina perbinaga indah sirigat nasada lubang 3.000 regana, tapi di simlala rigatna regana 10.000. Ina Mbak Inem uga kakin bandu logikan doi adi sada ngencarigatna 3.000 murahan si siti ngencarigatna deh dina si perbinaga indah uwe turang memang sadakin ngenca rigatna tapi belangkel. Selamat Paskah Pace ebene dibata masu-masu kamprina Bapa ras anak ras kesasi badia. Amin.